Score the first 2 points in the final. Reach to the line. Остор бул белектер. Адаттагыдай эле баары оңой. Остор дүкөндөрүнүн бирине келип, жапжаңы Infinix сатып аласың да, экинчи смартфонуңду белекке аласың. Булар менен бүтпөйт. Дагы сонун 2 белек сеники. Керемет. Сага смартфон керекпи? Сага белек керек. In the first round, Mr. Azad from Kyrgyzstan leads 2-0. Üstünden bağlayacağım. Üstünden. Topçu yok. Çok sıkı. Berat çok sıkı. He? Hadi. First point for Ayhan Sardar. And now 2-2. This is how they score the second point. Koşet. Давай, жақсы. And on the first round, Mirza Azar, Kyrgyzstan versus Azerbaijan 2-2. Баштаганда эле мындай кылып туруп, оң жактан байлап туруп баккыга кирбейсиң бе? Колду байлап.
2 for Kyrgyzstan. Ronaldo Zazale has a drop kick. Andrew Zazale, equal the results. Still 4-2. Four to two, still for Mirza Nazar. Seyit. 6-4 for Ayala Selzadeh from Azerbaijan. Last 30 seconds. Last seconds. Oh my God. You cannot score second time for 2 points. Only 2 points for Reds. Challenge lost. Same, this is same action. Only same action. You cannot give 2 times 2 points. And the world champion, Mario 23, Aliyabas Rezazadeh, Azerbaijan.
If wrestler doesn't come to net, he will be disqualified.